Yesu adufiale afisiafi si hizona lego Godola dufiade he kataji sede magadi mebe sede he magadi mebe nade Yesu wa dufiale afisiafi si hizona lego godola dufiade he kataji sede magadi mebe nade sede magadi miatowe mega vibe bendi anu imedi be magbona wenye be obe Yesu Kristo de yovo ya le tata yovo pe nono me tata ya kovanami Yesu Kristo menya mebo nyeme chode Kristo to won lo mechina me be nyeme nye ma onya gblola nyeme chode won vona de mele nyo susu meko ne de mele adabaje krache e wa be mela dabaje hadebe suku yime Davide de mene me ko nyo susu nyo tame ko jode Bible ajide mele chochona mo mele soso na de dibe ya buna vide ole go mensenamde yata wabe mele nu possible mi afeto Yesu Kristo fasi yo wole fide e ya ke obe bafament wole fi mi afeto Yesu Kristo fasi bi de ve yo ko ida ya mele fide yevu ko vana mi de e ya ke bafament wole fi e ya ke me hlele le Habaku fagbale e tole pupu enele aso na check if ma Habaku fagbale e tole alo enele aso pupu tole alo check me be vide me wo video va e ponyo video me ko akere Habaku taiton pupu enele ai wa be ya ma elego me sinamde asibi de bafament wole fide kadodo ka ele wa me vieme Yesu Kristo pasi bi de yo wole fi ple yi ya me ya che wole fi de kadodo ka ele wa me vieme vole fifi la ne guide YouTube de ona minyabe mawu yo le yo be Yehowa de obe ya ho na devi ope vosa vision ope vosa e pia be wo na vosa ne o ko devi o de ko no vosa wo ne mi atowe enya bia se elo megale bloqué Avram globede amade keme ha ya mena mawu be menga fonu do damio ne mawu ma diva ode ne fonu do dami la nyigbaji Yesu Kristo de anyigba hojo ne apaya ojo ne ma ti won va ode mena gbloda ne do mawu do la du eto ne wa va po mi agbo ne no joko de obe o mawu pe dola ole vo wa wele mi afi ma obe ido ma u dola plenu kanu ka de vo wa wele mi afi ta che di be ma gbona me fifia me be de wa wele mi afi ta che tutu di be ma gbona fifia ele go me sinamde no ko sofo wa me wo ko da de fi wa me verlo de ka ya kwa dole me imele fifio li imele ma onya gbo ha de gata omele gbo ha de jipo de ka yita ele go me sinamde vo yovo vade o china mi bede ma wu swede ya ewo mi ma wu dudu ede e ya ewo mi ya o fearful mi sigbe ma wu dudu e ma be ya ewo mi ta mi amegbeto pe surplus mi nyere
Yata oko apartheid cover South Africa. Me ko video de cover ma dibe ma fwe. Top history. Ame nya history opete yine mi ankucha te wa history gbale wa me wo wa me 100 fan. Ma play te fwe ne o video de ma fwe. Ne na senya yo gbole me da. Menye mia de kat bi oji otolo. Awu kwa mia tokpe mia no menye mia bon no me de school video re. Mia to yo de school de. O zidodui o mia no ade vovota ade be yo le vovona Yesu Kristo ta. Vo menye sigbe yo. Yesu Kristo asibi de yo wo le fide. E gomede. Asibi de yo wo le fide gomede. Enya biase. E ya de gomede. Ba famente ya. Nya biase. No de gomenami. Ele gome sinamde. No de gomenami. No de e gomenami. E ya nye amadeche ga ko ya cover. Mako ya kodeme. E yo wole Ashanti o melef maema. E fiabade ame ibonye ala nyigba. Yovo nye ya supremacy. E fiabe yovo ga trogbo Africa waga va chutale mianu. Waga va wumi. Waga va tafomiaji. Ne de susule yovo si de. Anyene oma wo Yesu Kristo ya waga bien le krache. Egbepe nkeke ya. Ya uko picture ya kole chacha. Be yonye hosetowe. Machina wa meibo. Vuope susu. Jo ma vode kemele onye magble. Jo ma vode kemele na wo. Ya magagbe kene jo ma vode lede. Enyere kama une na ma yime. Na megbeto pete no mega va jo ma vomo. Enyemele redi magade jo ma vome. Miatawe jo ma vode kemele na we. Christianity nyo. Vode do ko le miabo fususu ofru. O le miape susu me fru. Mapo miatope egbedidene na seda. But they replaced it with yet another pernicious enterprise. Correct. The colonization of Africa. The Europeans sat in Berlin, in Germany, in 1884. Okay. And they looked at the map of Africa and puzzled it up. The British had their share. Okay. The Germans had their share, and Tanzania or Tanganyika was their share, as was Rwanda and Burundi. The Spaniards were Johnny Come Latelys in the arena, and they got little Equatorial Guinea and Southwest Africa. Good. The French were here, the Portuguese were here, and we were colonized. This round they did not take us away. They came here and they controlled us. And they told us, not in so many words, that we were children of a lesser God. God will punish We them. were treated as if we were children of a lesser God. In fact, they told us that on the day of creation, we were merely hewers of wood and drawers of water. And if anybody were to doubt it in 1948, it was more blatant when Hendrik Verwoerd instituted the apartheid regime in South Africa. And we were treated as if we were, they came here and they controlled us. And they told us, not in so many words, that we were children of a lesser God. And they told us, not in so many words, that we were children of a lesser God. And they told us, not in so many words, that we were children of a lesser God. Miatowe. No, nyebe. We are children of a lesser God. Leko jo. Hape mi vale ma wosobo. Nyema ponubo. Vuo susume amebo. Mebe vuo susume amebo. Open your mind. We are children of a lesser God. Let us remain with our lesser God. I thank you. Me dak benawe. Mega ngobo jagbagba nena subscribe.
ne na de la si wo de ŋu de te